bomborera neva takuntu mwatubomborera nigisagati yo turamugisagati ntabwo yo kumubombora iwe ni harusi kumanu kumutwaraga ntaco iwe lazima azopfukame amanika amaboko ariko umuntu takuntu mwatubomborera neva aka kantu mwakoze ko uwo mucancuro uwo munsi hobeni ese ni Burundi bukama buca bagasanga neva ari Goma yahombotse ariko no Jean de Dieu official ese ni official uwe Jean de uyu usohora indirimbo uriya mwana ari kuririmba Tombe n'umugabo wa mugabo none usohora indirimbo ndagira twoyiburira ijana yemwe mwokagira imana mwe akantu mwakoze aya makuru ni meza ibaze ngo ni waruhagarariye abacancuro kandi ko ndumvaga ari ukomeye kurusha neva uriya none se abacancuro bari mu kuva hanze bava mu bihugu z'uburayi kandi gatwebwe abanyafrika dutinya abazungu tuzi nka kera tukibona umuzungu abantu bakazamusanga abagore abagabo abantu bose barashorutse mukazumira kumukora niba twazasigira mu mubiri umeze ute ariko uriya mucancuro bamukoreye ese ngo bamufatiye Uvira none Uvira ko hegereye Bujumbura kandi ariho neva ari ntakuntu mwotubomborera neva ngo saa 8 z'ijoro Burundi buzosange okay ako nta kari tubahaye ikaze mwese mudukurikiye kuri channel yacu Vision of Umurenge aho bwije aho bukeye tubahaye ikaze mwese abakunzi bacu mukomeze mudushigikire subscribe share na comment muri kumwe n'abandi musanzwe mubona kuri za kamera zanyu Mbabazi Rosine na mugenzi wanje Nyamutima Emerance nkuko bisanzwe tubahaye ikaze na karibu ngo muze mubane natwe muri iki kiganiro tunabashimira muri abantu beza muri abantu beza n'ukuri hari nk'abantu nabonye buri kiganiro dushize bagashiraho comment bagasharinga nawe turagusaba ngo wowe utarakora subscribe uyikore udushigikire yemwe mudushigikire biradutera imbaraga ni byiza gushigikirana n'abandi batari twebwe muzamubashigikira nubona umuntu yakoze igikorwa umushigikire nawe nukora ikindi tuzagushigikira ibikorwa biratandukanye wowe dushigikira muri kino nawe tukagushigikira mu kindi bimeze bite rero hano twazuse neza no muri Kenya hariho za gripe gusa naje ndayikwaye nimba ujana kwitoro dusohoka irahari hano bareba nimba corona yaragarutse wasanga corona none hayigarura hano hakomeje kuba amagripe ariko turihanganisha abantu bose bagwaye Imana ikomeze ibakize abagwaje abana abagwaye ku giti cyabo uyu munsi babimeze nabi ariko ejo bikamera neza rero ntiwihebe turasuhuza abantu bari mu bihugu bitandukanye ibihugu z'Uburaya Amerika Australia Canada ahantu hose turagiriye dusuhuza abanyafrika nabo muri Kongo cyane dusuhuza abantu batuye imurenge turasuhuza abaturage turasuhuza twigwaneho abagwanashaka bose abagwanashakaga babino ese hano ngo nabagwanashaka iriya ruguru niho hari twigwaneho kujya wese namenye igisobanuro neza ukuntu bisobanuye ariko twigwaneho niba ari bari ku isasu nibo abagwanashaka bagira ngo nikababunganira mu katwe n'abandi twese uko turabagwanashaka nimba utanga umusanzu kuri umugwanashaka nuko nguko bimeze turabasuhuza tugasuhuza na M23 tunayishimira yuko bari kuguma gukora ibikorwa byiza ari akantu kakozwe noneho babaye nka Amerika nyine noneho nika ahubwo barabana Amerika gakantu yakoze ubushize ni yindi yagibombora wa mu president hajya n'ukiye gihugu wa undi Maduro none nabo ngo badufatiye ngo waruhagarariye abacancuro ako kantu wakumvishije wa mucancuro wafashe ariko se bazasimbutse takuntu bo tubomborera neza
takuntu mwatubomborera ni gisagati yo turamugisagati nta mpamvu yo kumubombora iwe ni harusi kumanu kumutwaraga ntaco iwe lazima azopfukame amanika amaboko ariko umuntu takuntu mwatubomborera neva aka kantu mwakoze ko uwo mucancuro uwo munsi ho babeni ese ni i Burundi bukama buca bagasanga neva ari Goma yahombotse ariko no jande di official ese ni official uwe jande uyu usohora indirimbo uriya mwana ari kuririmba tombe n'umugabo wa mugabo none usohora indirimbo ndagara twoyiburira ijana yemwe mwokagira imana mwe akantu mwakoze aya makuru ni meza ibaze ngo ni waruhagarariye abacancuro kandi ko ndumvaga ari ukomeye kurusha neva none se abacancuro bari mu kuva hanze bava mu bihugu z'uburayi kandi gatwebwe abanyafurika dutinya abazungu tuzi nka kera tukibona umuzungu abantu bakaza bamusanga abagore abagabo abantu bose bashobotse mukazumira kumukora niba twazasigira mu mubiri umeze ute ariko uriya mucancuro bamukoreye ese ngo bamufatiye ubuvira none ibuvira ko hegereye Bujumbura kandi ariho neva ari nta kuntu mwotubomborera neva ngo saa 8 z'ijoro Burundi buzosange ako nta kari gaciyemo ariko mu by'ukuri dukomeje gushimira AFC kuko ikomeje gutabara twari twagize agahinda kenshi kubera intambara zari ko zibera kuri zero bavuze ngo barafata minembwe ariko ku bufatanye bwanyu natwirwanyeho ko turabona yuko kugeza n'uyu munsi kandi noneho kuberaga ico cy'abatabazi ciyongereye noneho bari bagwaniye za Karongi ejo nimba ejo bahagwaniye na irura rubariro rwose niko bagwanira urumva noneho bw'abatabazi baje byabaye ibindi bagize imbaraga no barika ifizi kandi n'indege z'abarundi ko zirakomeza guseha intuza inkomeri n'imirambo yabo ngo ko ziritura hariya ziyaziseha abarundi nabo n'ukuri iperuka yabageze none ari amahoro ari kuri Goma turi mu kuyifuza ngo yaba yarageze iwacu vuba arahagera uzi ko nje nigeze guca ifizi twigeze nyine kumanuka tugera ahantu bazahita kuri mukera arangiza baturyamisha mu mugondo ngo mwagize gute turi abanyarwanda ariko uziba bakubwira ko muri Kongo uzaba ugiye kurira bizashira abanyarwanda bizashira ariko umunsi umwe nyine tuzohaca baha badupfukamira nabo kandi ko ndabona kubera agahaye inzu ya mbere tuzoyubake guhera kaza ko mu Rusenda iriya nzira tuzubakira ara kwa Mbugo niho tuzotangira hose gakuzi cyakoze ntaho tutazubaka gacose kizoba cyabaye cyacu rero dukomeje gusubiza abatwirwaniho badata ngo mukomeze mwihangane mukomeze mukomere urugamba muzarutsinda generale mwaravuze ko mutazomutererana ya ndirimbo baririmbye ngo twosubira inyuma ngo atazaja kutugaya tubari inyuma turi kumwe kandi turabizi ko nyuma y'aya mateka mabi aturiho azahinduka meza kandi generale Sematama ahagaze neza n'ingabo ziwe nawe turamusuje cyane uriya ni generale abagenerale bokabaye bariya barigwaniye bajyanye nabi barugabo ariko uriya mugabo hari umugore umwe waho nsengera akunda kuvuga ijambo ngo bamukoze ku mutima uriya mugabo akora yakoze ku mutima uriya mugabo nabo turamusuje cyane kandi no kunakuza kuri kamera kandi uri intwari pe umugabo wavuye Canada akiyambura kuba umudiaspora n'ukuntu baba bakomeye yaragize akamagenda akaja ku kabingo akaja mu rugezi kubonyine gutya yowe niyo yokandaho tuzatwicara amatelefone nta kizima ariko iwe aho tuhaturirira iwe yavuyeyo yemera kuja kubabarana n'abababaye waje gupfa kugira ngo ryarindi rya generale makanika ryo kuvuga ngo tuze uriya numwe nawe erega makanika ubunyine si makanika uriya umuntu wese uri ruguru ubunyine ni makanika ni umuntu wemera gupfa kugira ngo abandi babeho bari abana bose baguye ruguru ni ba makanika bose ni intwari
ariko tuzobibuka igeni dukomeje no kubibuka turi no mu kwezi ko kwibuka generale wacu n'izindi ntwari tuvuga ngo ko turibuka makanika nuko ariyo wari umuyobozi ko turibuka makanika tukibuka ba Patrick tukibuka ba King bose bari abapfanye nawe muze mwumva ko ntabe nabaraye bapfuye bakubiye muri generale makanika tuzakomeza tubibuke muri ntwari yaravuze ngo amaraso yabo niyo tuzubakira niryo fumbire rira ni ibitambo kugira ngo abandi babe twinjira mu kiganiro cy'uyu munsi turaganira hejuru y'ingo za none turagenda tureba ingo za none n'iz'ubushize zo myaka yashize Kikenye murengura bitanditse ingo zo hambere zo hakera turebe n'iza none turi bakuru ariko hari ibintu turi kubona turebe kandi nawe ufite ibitekerezo uzose ubona tuganira wamuza muri commentaire wandike ngo naje mbunganiye kuri akamwakishe akamwagakoze neza muko bizaza bidutera intege turaganira ku ngo za none turibaza ngo ese ko ibibazo bikomeje kwiyongera ko birapfira hehe ibibazo bikomeje kuba byinshi urabizi nawe ko turashaka kubikubwira se nizo saga zihari amahodi yakomeje kuba menshi y'abagore bakomeje kuba ikibazo hanze ngo umugabo ngo yaroze umugabo ngo none ageze amufungisha abandi ko barasohora amahodi yatinje nawe aho tuzobonanira lazima umwazove umuntu mwubakanye mwabyaranye kurumva ko gahinda ukuntu kameze ese nyine tureba hamwe ingo za none ese turavuga hejuru turaganira tuvuga yuko turi babiri umwe afite ibitekerezo by'iwe n'undi afite ibyiwe umuntu afite n'ibyo agaye ese kuri none ibibazo tugenda tubona mu ngo za none tutigeze tubona kera ese ziterwa n'abagore ziterwa n'abagabo ziterwa n'igihe ziterwa n'imico twasanze ziterwa n'iki kuri wowe uko ubibona njyewe ikibazo wari ubajije nta muntu uteza ikibazo hagati y'ingo ikibazo kiri guterwa na babiri bubakanye ngo ndagusubira mbaze ngo kubera iki kubera ko hagati y'umugore n'umugabo mwasezeranye kubaka mwembi mwaje kubaka kandi uru rugo rwawe cyangwa rwanje rwosenwa n'umugabo urwawe rugasenwa n'umugore uruhare rwo kubaka rufite abantu babiri iyo bavuga ngo umuntu yakoze ubukwe yubatse biba bivuze ko wagiye kubaka ikidahari siko bimeze wagiye kubaka ikidahari ngo mukireme kibeho kandi mwembi muragira uruhare kugira ngo rwa rugo rube rwiza iyo rero muri mwe simvuga ngo ni umugore cyangwa ni umugabo kubera ko iyo abantu baje gushwana uyu munsi muzamushwana ari we wazanye ikibazo ejo mugashwana ari umugabo wakizanye ni ukuvuga ngo mu rugo nije nawe kandi nije nawe twubakanye nije nawe rero tuganira tuvugana rero ibi muvuga ngo urugo ngo nabagore barimo kuzisenya nje simbona ko ari abagore none se kuki uvuga ngo si abagore kandi kenshi na kenshi tubona abagore aribo bari mu kuzana amaudio abagore nibo usanga basaze hano ku mbuga nkoranyambaga nibo baza bagatanga amaripoti yabo hano kuri za YouTube bavuga yuko abagabo bamereye nabi ko tutarabona umugabo uzi impamvu nitwe tuzi kuzana ibibazo kandi nitwe tuzi kuvuza induru hari abagabo bari mu ngo bahumiwe kubera ko abagabo kubera kujya bavuga ngo amarira y'umugabo atemba aja mu nda hari abagabo bafite ibigeragezo ariko uzareba umugore ashaka kuzana ikibazo kandi akaba ari buvuza induru none se kuki nizi saga dufite za none z'abagore n'aya audio kaya hasirikira hano yabamura umuntu abafura hano abandi banyamuco si nyamuco se wavugije induru ariko urashaka gusanga ari we nyiri bayazana kandi umugabo waruvuze ngo nukubera ko abagore aribo babataka abagore impamvu babataka nabo ba nyiri bayazana uyu mugabo hari umugabo ushaka gukorera ikosa akagihanganira mukarinda musazana ariko abagore bizabigora kugira ngo twihanganire amakosa ese ko kera ahubwo batubwiraga ngo abagore nibo baza bihangana nukubera ko nyine bibi bisa nkaho wowe habivuga nkaho biriramvira byaracurizwe oya jewe uko mbona hari igihe umugore ntiyotaka ntacabaye ese umugore ari mu rugo rurimo amahoro ukaba ari urugo rwiza yoje gutaka kuri kamera hari igihe ushobora gusanga bari abagore nubwo nakubwiye ngo wa mugore waje gutaka kuri kamera ashobora gutaka bakurikirana ikibazo ugasanga niwe nyiri bayazana
ariwe nyiri bayazanye kandi akaba ari ugaruka gutaka. Nakubwira ngo amarira y'umugabo bazavuga ngo atemba aja mu nda. Umugabo kugira ngo umugabo jewe ingo za none ukuntu mbona ibibazo biri ku bagore biri ku bagabo. Biri ku bagore biri ku bagabo. Urugo rumwe none wasanga rwasenyutse ari umugabo wabiteye. Yakubereye mubi unanirwa kwihangana urasenya. Hakaba urundi rugo rusenyuka kubera umugabo yari ihanganye akageraho ananirwa rugasenya. Ariko mureke kuvuga ega ibiho none byagaragaye ku bagore. Ariko hari n'abagore babaniwe nabi. Tuganire ngo kungo kubera ko ari abantu. Ahubwo hari ikintu ndi mu kubona. Ingo za none ziri mu kubakwa ariko umuntu atazi ngo naje gukora iki. Naje gukora iki? Ahubwo none nico gishobora kuba ahantu hari ikibazo ni naje gukora iki. Kubera ko abagore kenshi usanga hari abarengana, tuvuga ko bose aribo barenganya abagabo. Hari abarengana, hariho n'abandi usanga aribo banyiri bayazana. Ugasanga umugore ni pepo riri aho ngaho, umugabo we akaza agerageza kumubwira yuko jecu mbona yuko abagore uruhande runini rwo barugwabo nuko bari mu gusenya batarashika. Ukavuga ko abagore aribo bafite ikibazo. Oya ni n'abagabo barabifite, hariho n'abagabo babifite. Hari umugore ushobora kuza hano kuri kamera akavuga ati nje rwose kuva nashika mu rugo ni inkoni, kuva nashika mu rugo ntacu umugabo amariye, ndetse bene abo bagore ntibazanasenya. Ariko yakubwira ibibazo byiwe nimba muri nk'inshuti ukumva yaragowe. Ariko nyine hari n'abandi bakobwa nabo ari mu gushika akaba yateretse inzara zigeririya, akaba yasukuje imisatsi ukuntu, yarangiza umugabo yazamubwira ati yewe washurije se amazi nkoga, ati jewe ndi umukozi wawe wanteke ngo wari wamubwiye ngo ntazi gucumba. Ngo amenyere kujya ngo za spaghetti, ngo amenyere kujya za indomie, ngo n'ibirayi ngo ntazi gucumba. No ese nkongo imbaraga nkeya ziba zose zaturutse ku bavyeyi. None se umuntu yoba umwana wogira umwana akagera igihe cyo gushaka utaramwigisha gucumba. Abavuze ukuntu abavyeyi bari mu kurera abantu bunyine dusubiye nk'inyuma ho bukeya. Abana bari mu kuregwa ngo n'abana bo mu kizungu. Ni umunyeshuri igihe avuye ku ishuri abaye agakumi bakaba baramubajije nyinaga abandi bakuriye ku bakozi. Tunahonya abantu bari mu gutunga abakozi mu nzu bakarera abana b'abakobwa nabi nabyo ko birasenya ingo. Noneho umwana akamakurira ku bakozi yaza yambura n'agapira nkaka ngo akira ngo umfurire, yaza ava ku ishuri ngo akira ngo ugire gutyo. Ejo bamubaza yagera mu rugo akazabura icahera akabura icatora. Yamara kubura icatora umugabo yazamubwira yewe kutagize gutyo ngo yango nawe bari kugikora. Ngo nawe wogikora ngo nta kibazo. Nta kibazo. Ariko urebye hagati aho jeza mbona yuko ikibazo kiba nyine ikibazo hari abagore babiteza, ariko hanini n'abagabo bari mu kubiteza nabo nyine. None se kuki abagabo batakibasha kumanaginga abagore babo nubwo usanga atazi no gucumba? Ariko hari igihe umuparametra no kuvuga ngo kibazo nuko nkoresha amajambo y'igifaransa, ariko hari ukuntu wo mwigisha ukamuhugura kandi akaja ku murongo mwiza. Uzawigisha umuntu wemeye ikosa. Abahungu nyine nawe uzawigisha umuntu wemeye ikosa. Wenda umuntu aragushatse arakuzanye ushitse uramubwira ati sheri sinzi gucumba. Aho ngaho kurabona ko hari umugabo mwoshwana timoshwana uramubwira ati sinzi gucumba none ngiye gucumba uze tujane mu gikoni dukomeze turabikora kabiri rya gatatu nzabito yo kwamavuga ati uyu mugore akeneye oya yo kwemera baravugishije ukuri. Ariko noneho ikibazo aho kiri mu kubera nuko avuye mu kazi ini wacu hariho n'utuzi tugoye. Umuntu yagiye mu gitondo yiri wagenda ibirometero bitabagwa yarangiza yataha ni mugoroba agasanga umuntu afashe telefone gutya nuko umuntu ameze yewe kutarateka ngo natetse umuceri. Wenda umugabo uranabizi ko atawukunda. Nimba adakunda umuceri noneho nakubwira wese kubera ko utacumye ngo ngiye nta nibyo nzi ngo nuko gucumba ngo sinza mbimenye. Kera ukoresheje iki ijambo rimubabaza, ariko kurabona witonze ukamubwira ati sheri sinzi gucumba bamwe ikibazo ahari ntaco bamwo. Ariko kandi n'abagabo b'ubungubu nabo bafite ibibazo. Ntabuzi bazabuza abagore b'amahoro. Abarahari ni kujya nakubwiye ngo kubaka urugo twibuke ko twavuze ngo mwaje kubaka kandi gati waje kubaka wenyine wari iwanyu tubatse. None mwaje kubaka muri babiri birasaba ko mwembi mwubaka. Wari wabona nukuvuga ngo ikintu mwubatse hari igihe satani yo gutera none ugakenera kugisenya. Mwubatse inzu murayujuje satani araja guciyemo none kuraja kumena idirisha. Umugabo satani ataciyemo uwo munsi akaja hasi akavuga ati yewe wimena idirisha twabyubatse gari tugoye wa munsi ga satani yaguta
bimuteye mukaganira neza ejo nawe uzosanga ari we yaciyemo wenda umwaka ifaranga umubwire ati wampaye amafaranga akaja gusuka naje kugusubiza kubera ko satani gasagwanyemo naje kugusubiza ngo se ngo uzusuka buri munsi ngo ntibasutse ejo bundi noneho nagusubizaga kwa kundi niwe gabasenye none karashaka ko musenya wowe nuca bugufu ukamubwira ati yewe noneho birashaje kandi dufite igiterane n'urugero ico gihe azakumva kubera ko ibuke ko mwaje kubaka mwembi nta muntu udafite uruhare mu kubaka ntawe kandi kubwiza ukuri hari abagore baje ku bagabo bagoye barabamanaginga urugo rurubakwa hari n'abagabo bagira abagore bagoye ariko kubera kwihangana ubundi jewe cyane mbona urugo rwubakwa no kwihangana no kubabarira. Ese noneho n'abadukurikiye baraza kutubwira muri comment ndakubaza hejuru y'ikintu cyo kwihangana yuko tuzi ko ingo zubaka no kwihangana none se ninde ugomba gufata ihambere kugira ngo yihangane mu rugo? Mwembi mugomba jewe navuze ngo nta muntu mpambona utagomba kubaka urugo mwembi mugomba kwihangana uti kubera iki hari season niba ugasanga umugore niwe watewe nituvuga ngo umugore niwe ugomba kwihangana tugahangura umugabo kutihangana noneho umugore akagira ibituma mugerageza urugo ruzasenyuka. Ese mwaje kubaka mwembi kubera ko ushaka ngo hagire uja hasi ni 50-50 nimba urugo rwubakwa ni 100%. Twembi twihangane 50-50 tubabarire 50-50 kandi noneho umwe nabura imbabazi gusa hari akantu k'abagabo katangiye kera Adamu yahakana icyaha Eva baramubaza ngo se Eva yagize gute Adamu yotakaza ako gakabagabo ntituzogakura ikintu c'imbabazi c'abagore mukimenyere nta mugabo usaba imbabazi ntawe umugabo ntiyo kwiyemeza ikosa abe nubwo yoba haribona 100% aza ashaka ukunda rica hirya kandi yaribonye ahubwo yorikavaringa akora ibindi byiza wenda nimbazi kukunda ikintu akakikugurira kubera kuko azi ko yakosheje ariko nta mugabo kwa muja hasi ngo avuge ngo nsabye imbabazi ako kantu sakanone gatiko kabakuraho ariko urugo gubakwa n'imbabazi no kwihangana kubera ko ingo zose ntizisa. Noneho turebye twavuze ngo turakompariza none ziriho nizabaye ese nyine wewe wavuze ngo izakera jewe sindi mukuru ariko arizo nabonaga warebaga nk'iraruguru iwacu nimba ari ubuzima bw'igiturage ntawe bizi ugasanga umugabo aba ku gatorero umugore niwe uzuhinga niwe umenya ngo abana barambara niwe umenya ngo abana baraje ku ishuri cyangwa ukanasanga n'urugo rudakize ugasanga umugabo ntazi no gutema n'ibyatsi biri ku rugo ariko ugasanga umugore niwe nyine ushugurika n'ibyo agatema se bamwe begaza batema ntawe gazibona atari umupfakazi umugabo ataburisa umusha atamuburisa kandi yanamuburisa abo bagabo turabahonye kandi nibyakeraga si ibya none mpavuga none ugasanga nta ruhare nuko kuvuga ngo umugabo abereye aho ngaho kugira ngo rwa rugo gusa rumwitirike ariko yibera ku gatorero ugasanga yakubise ikote ntanarishiremo n'amaboko yarishize ahangana isapo ukabona yicaye munsi y'igiti umunsi ugahita ukwezi kugashuka kandi ibiryo ngo byaba bikeya akaba ari we ushinzwe kurikarakarya none warangiza ugasanga rwa rugo bubatswe mu ibanga wazushika mu nzu ugasanga umugabo karavuga ngo isanaka nta kuvuga ngo nasanga yahagaze akanyenyekea ibiryo byaba bike agaheza umugabo ariko ubu nyine no kuvuga ngo umugabo atakoze ngo agurengereze 200 ku munsi nuko kuri kamera ukavuga ngo umugabo yananiwe ishinga uzarira tumaze ugataka ugahuza abanyamakuru ese kubera ko abagore ba none dufite izo tabiya zitameze nk'izakera kandi abanyamurenge bari batuzi ikintu kico ngico kandi hano muri Kenya rwose haragoye n'ahandi turi mu bihugu bigoye kandi wohaguruka ugakora nyine biragoye kubera ko nkano muri Kenya ubaye uri kumuvyeyi ntako okora biragoye kugira ngo waguruke ugende kubera ko nta barezi tuba dufite ariko se wohaguruka ugakora nimba umugabo atazanakora ukagerageza ukamukavaringa ariko ikibazo cabaye abagore ba none turi mu kwamba tuza kuri kamera tukaba twandika ingo zacu kandi niyenda ntuhana ruvamo ukarusebya warangiza ukaruguma kandi yabe niyo uhana ruvamo kujya nta abantu wagereranije ibintu bidahuye n'ibya ingo za none n'iza kera ni ibintu bibiri bidasa icambere urugo rwa kera abakobwa babaga bafite uburere buhagije uti gute
yagendaga gushaka azi ngo ndagiye uzi ko umukobwa kera yagendaga nubwo bamukubitaga iyo yagiye rikabibanga agiwe rya burundu. Icya kabiri ingo za kera zabagamo ibibazo bikabamwo pe ariko abagore bari bazi kwihangana kubera ko umugore kugira ngo asohore ijambo ry'urugo rwiwe byabaga ari igitangaza. Turi bakuru cyane ariko kandi tituri bato kandi hari nayo twagiye abo ni ba mama hari nayo twagiye tubwira. Naho ingo za none ikibazo zifite je cyane ndi mu kubona hari ukugereranya urugo rwawe n'urundi. Abagore turi mu kwiruka tukagereranya ingo kandi mu byukuri nta rugo rusa n'urundi. Je bashatswe mu rugo rwaje ko gubatse sikugwa gubatse kandi ukamusanga none namaraga kugereranya urugo kama nkenera ngo kujya wambara kujya mu wawe hameze ariko mu waje hamera. Noneho muri kwa kugereranya kukavamo kutanyugwa. Umuntu ntanyugwa ko biragenda bivyara ibindi kubera kutanyugwa ko biravyara ibindi kandi girari cyane rigira abagore. Abagore nibo bagirira nico cisha ingo za none ngo kwaruna ngo noneho ngo nyina warunaka ngo yaguze gana kurabwira umugabo uziko kandi nyina warunaka wenda yagana yaguze wenda afite musaza we hanze wenda afite mukuru we nayagana yaguze umugabo nta ruhara ifite nawo wawe yumiye mu kirere karashaka renti karashaka yujya kugira ngo uzose ubibone ibihumbi 6 byagana biragoye aho kwiyumvisamo kugomba gukora urugo rwawe bitandukanye n'ugwa mugenzi wawe ugakenera kurugereranya n'ugwa kandi gwarundi aho bakura amafaranga ntuhazi uko babayeho ntukuzi ariko ugakenera nguko basa hano hanze nawe ari kuza. Ndi mukubona ico kintu nacyo ari ikibazo ahubwo je kindi indi mbogamizi je nsambona ku ngo z'ubunye ahubwo nico wavuze c'uburere. Abakobwa bo nyine benshi muri twebwe titwarezwe ku bibero by'abavyeyi bacu ugasanga umwana yageze imyaka 5 bakamwohereza nyirasenge mu Rwanda ugasanga umwana yageze imyaka 8 bakamwohereza mukuru wiwe cyangwa nyirarume cyangwa bene ibyo ngibyo kandi nibyo abanyamurenge benshi bakoze. None ugasanga wa mwana yabaye mu buzima bwo guhangana ntiyigishijwe guca bugufi ntiyigishijwe kwihangana ntiyigishijwe uburere ubwo ari bwo bwose ntabwo yigeze abona. Ujye nyirasenge barashitse baba bakonkira nyirasenge yavuga ngo umwana waje tiyoza ibyombo nawe akavuga ngo ni mutazoza murambona wa mwana gawaje gupanga ugasanga ni bwa buzima yabayemwo yarangizaga n'igihe ashatswe akumva ko guhangana ntaco bimubwiye. Naho umwana warere ku bibero bya nyina no kuvuga ngo uzuja kumenya amakuru yo guhangana warashatswe uri umugore nonoga ukagira na wa mutima wawe wari ugusanzwemo bikagutera kwihangana. Je nabona yuko abakobwa b'ubungubu arico gituma ingo zazisenyuka. Ese ikintu nkubaza tuganira tubaza n'abadukurikiye aho kugira ngo abantu bagere ku rupfu nimunanirana mwabagabo mwe nuzoza ubona byananiranye uzoza ubugiye ku ruhande uheka agakapo kawe nimbuze ukorera Nairobi uje mu cyaro. Ese ati wogaruka habaye amahoro kubera ko aho kugira ngo bigere ku rupfu nibwo wabona uwanyu byanze nta kuntu woza ubugiye nk'ahantu ukomeza ukorera urugo tubabwira ngo batandukane ariko nimba wageze ukorera Nairobi ube nkuwiye karita aho bukeya nyine kuko nako turabona noneho ko biraganisha kumva twaraye twumvishe audio yuriya mugore je iriya audio yanteye ubwoba ya SM abadayimoni bari mu ngo noneho n'abavyeyi gani baje ku mavi basengera abana babo kuko nukuri satani yafashe intera kuko umuntu agera gasora audio y'umuntu mufitanye abana batatu kandi je uko nategereye audio uri yujya mugore yahise kurikirwa n'iyindi y'undi muntu ariko wa muntu yazavuga urubuga rwa kwa sekuri yavuka iyo iwabo ura mukobwa no kuvuga ngo ni ibintu nyine ariko ni satani yinjiye mu ngo nyine. None se wowe uvuga ngo umugabo mufitanye abana batatu wogera uvuga rira jambo yuko numva munatandukanye mufite ibyo muhuriyeho kera umugabo ufite abana wona nawe batandukana nta mwana washaka utukagwara ubwo ushaka ugwandagaza ntacu uharamira ariko ufite umwana wagwarugo ugomba gufata kanwa nico mwana apfuyuka kigira ibanga noneho gabikaba mukazohurira ku bana. Ariko ngarutse n'inyuma naho handi wavuze umugabo yozaye karta ese yose nzaturutse ku mugabo umugore yogira ate
ibibazo byaturutse ku mugabo abagore bihangana none biganishije hantu ho kuvuga ngo no kwicana mutandukane ni mutandukana aho kugira ngo bagire basiga ubuzima uzi ko mu gutandukana aho bava mu isomo bizobahuza mwembi uzorebe iyo wakomeza kubona umuntu mwashwanye umujinya ukomeza kuzamuka ariko iyo yabaye nk'ugenda ku ruhande muzamwongera kuja guhura witekerejeho uretse n'umugore n'umugabo habe niyo umwana yagukoseye akakuguma mu maso wo mukubita ukamukubita ukamunoza ariko iyo yirutse akaguhunga akaza kugaruka mu mwanya azazawashaka ugaseka ukumva nyine noneho kugira ngo ibintu biganishe ku rupfu hagire abo tuzoza tubura kandi gupfuye ntagaruka ariko tuza abantu bagiye batandukana imyaka yamara gucamo bakongera bagahura kandi tubibutsa ko umugabo n'umugore bazapfubuza mwoko amamupfa nkubwira iveri ngo riramenetse iveri ryomeneka gutya kandi cyangwa mukama mupfa umwana kandi kubera kumukunda mwembi kandi kujya umugabo n'umugore ntibazapfa ibintu bikomeye mukaba mupfa akantu kangana gutya kakama kagenda gakura ukuriya mugore washizeho iriya bodi usanga barahereye ku busa numvise avuga ngo se ngo azavuga ngo abakumbuye abana ngo azabuburoka ngo yarangiza ngo akamuburokora ngo akumbuye abana ngo se abana ngo ni nyina bazaye urumva ushobora gusanga ari n'icyo umugabo n'umugore bapfa ibintu byorosha ariko iyo mutabifatiranyije hakiri hafi biza bikomeza kubyara ibintu birebire kandi tubibutse ko kubaka ntikoroshe nta rugo ruba nk'amahoro amasaha 24 iminsi 7 umwaka wose ntibibaho muzamushwana mu gitondo mukiyunga umuntu uzaza akakubera ingo ni mujengo kandi kujya nta mujengo ibaho yoroshe abantu bumve ko nimba warashatse cyangwa warashatswe abantu bo bazabyita byose ngo ni ugushaka nyine mwese mwashatse abantu number 1 bagira ibanga ry'urugo number 2 mwige kunyugwa n'ukuri kose wige kunyugwa n'ibyo umugabo wawe afite ibyo afite bikunyure ureke kumva ko unyugwa ese ubundi narahumewe hari abantu bakunda ingo z'abandi ntibakunda ingo zabo agahora agereranya urugo rwiwe n'urw'abandi kandi ukumva nyine ari kuvuga akicara avuga ngo umugabo w'abandi akicara avuga abagore b'abandi akicara avuga abana b'abandi atovuga ngo iwe umwana wanje kandi kujya gwarugo nuko utarurimo ariko ngo ziza zirara zisha wowe ukugezamo ngo wumve kandi ushobora gusanga uruhari rwarugo ari umugore wawe kandi kujya bazavanguza wirukana ngo ukanje igufwa ngo ukazana urimira bungure nyugwa n'urugo rwawe nimba uri umugore nyugwa n'umugabo wawe nimba uri umugabo unyugwe n'umugore unyugwe n'urugo rwawe ukuntu rumeze nta rugo rwubakwa byoroshe tubabwiye ngo ntizozozamwe ibibazo hazozamwe ibibazo ariko abantu bige kubyitwara bamenye uko bitwara mu ngo iki kintu cy'ingo ni episode twayita episode 1 izakomeza igaruka tuzakomeza tuganire mutwandikire muze muri commentaire mutubwire muduhe inama duhane inama twubaka ingo zacu tureke gukomeza guseba kubera ko twasebye ko turaseba kandi ngo umuntu azakora ikosa rikitira ubwoko cyane twese bari mu kuja kuvuga ngo aho uzumva habe n'abanyarwanda bari mu kwamavu ngo abanyamurenge tibagiraga zino ngeso none unyine ngo bazi ngo bari abakera ngo nyine n'umurundi umwe yaragunye aravuga ibyo abanyamurenge ariko nabo nyine none barahindutse none yemwe bantu bacu duhinduke twige kwihangana twige kubaka abakobwa ariho ubu nyine inama zanyu kugira ngo inama tuba hano kugira ngo mwubake mwige kwihangana mureke kugira irari no kugereranya ingo zanyu n'iz'abandi wogira uruhari ukubaka urwawe neza kurusha narugirangiza ko ari rwiza kandi ingo zose zirara zisha bwaca mu gitondo zikazi kandi ingo zose ntizisa uzureka kugeranya urwawe n'urw'abandi mukomeze mukore subscribe like share na comment mudushigikire dukomeze twubake ingo zacu zibe ingo nziza zikomeye zitubatse ku musenyi tugire fondation urugo rwose rutafite fondation buriya ruragoye kandi fondation ni wewe n'umugabo nta yindi fondation muzabona murakoze